Bog mrzi pravoslavne ikone. Treća Božja zapovest u Bibliji je protiv pravoslavnih ikona. Nemoj imati drugih bogova uzame, nemoj sebi graditi lika rezanoga, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti. Biblijski opis idola je identičan pravoslavnim ikonama. Idoli su njihovi srebro i zlato, delo ruku čovečijih. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, nozrve imaju, a ne mirišu, ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hode, niti glasom grla svoga kazuju. Novi Zavet i Hristovi apostoli su oštro protiv pravoslavnih ikona. Mi dakle, budući rod Božji, ne valja misliti da je božanstvo kao zlato ili srebro ili kamen, lik umetnički ili izmišljen ljudskom premudrošću. Jeretički pravoslavni oci su dopustili da se hrišćani skrnave pred Bogom sa ikonama, ali pravi crkveni oci sa pravom naukom svetih apostola su jasni po pitanju idolopoklonstva sa ikonama. Atenagoratinski, šta drugo su kipovi nego kamen ili drvo? Predmeti koje vi obožavate nemaju duše. Kako može Bog biti izrađen ljudskim rukama? Idol je samo slika i lik, beživotan i nemoćan. Kako može nešto što je lišeno života da bude Bog? Irinej Lionski, oni prave predstave Hrista pod izgovorom da mu iskazuju čast, ali u stvari uvode idolopoklonstvo jer ne poznaju Sina Božijeg, nego obličje koje ljudska ruka načinila. Govoreći o jereticima koji prave slike, oni se likaju obličja, neka naslikana, neka napravljena od različitih materijala, govoreći da su to lik Hristov i time uvode oblik idolopoklonstva. Tertulijan, idol je svaka stvar koju čovjek napravi rukama da bi obožavao. Sve što se pravi da bi se poštovalo ili slavilo jeste idol, ma kako ga vi nazivali. Gdje je idol, tu je i slika, jer idol ne može postojati bez slike. Sve što se napravi da bi predstavljalo bilo šta, a zatim se štuje, jeste idol. Justin mučenik, mi se ne klanjamo bogovima koje ljudi ruku svojih načinili, nego Boga nevidljivoga i nepropadljivoga priznajemo i obožavamo. Mi ne stavljamo naše pouzdanje u delu ruku naših, niti u slike i obličja od zlata, srebra ili kamena koji ljudi prave da bi im se klanjali. Pravoslavne ikone su greh, mrtvilo i ništavilo. Pravi hrišćani se mole i služe živom Isusu Hristu, koji je na krstu platio za svaki naš greh. Pravednik je umro za nepravednike, onaj koji nije zaslužio da bude kažnjen, platio je kaznu, a mi koji nismo zaslužili da budemo pravedni, nezasluženo smo opravdani Isusovom krvlju. Nismo opravdani drvetom, staklom, zlatom, umetničkim mrtvim slikama. Opravdani smo prolivanjem svete božanske krvi Isusa Hrista, koja se prolila zbog mog i tvog greha. Zato nemoj više da gneviš Isusa mrtvim pravoslavnim ikonama. Slavi Spasitelja Isusa Hrista, koji je živ i koji te čuje, vidi i koji zna svaku tvoju pomisao u srcu i pre nego što pomisliš. Pokaj se i dođi baš sad Isusu. Amin.